Kwanza ni wape pole sana kwa kilichojitokeza. Baba. Tulia. Baba. Maria unanielewa. Nimekosa nini? Hata yananikuta au sababu ya umaskini wetu. Nilikuwa na shida na kiasi kidogo cha pesa, mamangu anaomba. Yaani Maria, kuhusu swala hilo lisikushangaze. Unajua mwanangu, ile shule ya siku ile ilikuwa konki sana. Niamini Maria, nakwambia nakupenda. Kwa nini unataka kunielewa? Maria, watu wanakuwa mkali hivyo. Yaani kila siku